Lamigid kay ni nga tripping no. Kanang bitaw magluto-luto kilid sa waterfalls. Kanang sagula din ni mugsugba-sugba. Kanang puts dayon yung tripping kilid sa waterfalls. Kanang bitong bahalag brown ng tubig hala bira. Trip man nimo. Kana dayon inigkawas nimo sa tubig na dayon giandam nga kape para sa imo, di ba? She was staring out the window of their SUV, complaining, saying, I can't. Tama to guys, nakapalit namin yung mga nukos, tapos sugbon. So tara, let's go. And I'll make my own rules. Mama put the car in park out there in front of the school, and she kissed her head and said I was just like you. You're gonna miss this. So karon kanatan ng Paluba. And then patakan na tayo ng Indahag. So ang pinaka-location nato around is atong karon is Kawayanon Falls. So tara, tuloy kami kabok. Let's go! So take a good look around. You may not know it now, but you're gonna miss this. So matong abot namin no. So narami sa kuan Indahag mismo. Tapos sa exit sa Eco Verde nga subdivision. So muna na siya no, dira na dayon tapos diyan din mo baklay. So parking na dito pod nalangid na media ano nga dili mo parking silang tungod. So man nga dalan, so street lang daw ni. Mabuta na to ang Kawayanon Falls. So tara, let's go. Baklay na ta. Says, baby, just slow down, 'cause you're gonna miss this. You're gonna want this back. You're gonna wish these days hadn't gone by so fast. These are some good times. Uy. So kalami ka wala na akong pila ka minuto ang baklayan. Isunod lang na mo ang dalan. So dili pa lang daan na nas yung mga gagmay ng mga sapa no. So ito pa ubos. One kid's crying, one kid's screaming, and she keeps apologizing. He says they don't bother me. I've got two babies of my own. So ito guys, dalan update. So tara, sinag na sila. So gabi ka bugnaw sa pag no, baklay pa lang nimo papadulong dito sa ubos. So gikan dire madungog na namo ang sapa no. Ang kuan sa tubig ba, ang agbong. Bro? So makita na ang sapa. O dito ang falls. Let's go! Wow. So medyo brown ang color sa tubig. So tara ang kano pinaka-falls sa Kawayanon. So medyo siya no, medyo brown siya kay ulan-ulan. Pero ligo gyapon.
Gusla naging kahit sa pamati no kay sobra nakagutom mo wala pa may mga pamahaw so prepare sa mi og pagkaon. Let's go. Natay pangluto. Spring where the muddy grasses spills into the Gulf of Mexico. The skyline's colored by chemical plants that put bread on the table of the working man, where the working man does his best to provide safety and shelter for kids and a wife, giving a little of his soul every day, making overtime to keep the wolves. Tama na yung plastada na ito dali no. So dito sunod ba. And locos na tapos ang among nilong ag. Ito man ba na? Well, I was barely 13 when the company man tried to dig my daddy's grave. It happened on a French-owned tanker ship, spilling poison into Galveston Bay, where the liquid fire filled his lungs and his eyes silenced any more cries. Cold in the grave, death stinging pain, he fought like hell. Keep the wolves away. So guys, naitubod diri guys. So naran ito. So tubod siya. Tapos para dili mag-short og tubig. Para mo mineral gini sa. So hopefully yun niya mapuno na ni siya. So mineral gini siya no. So tong gikan mi sa Ubos Cagayan. So dito mi gikan. Tapos sa kami dire para dire may maligo. So medyo brown yun siya no, gikan nag-ulan. So dito ta set up. Og dili ra nako humano ng akong video nog. Salamat kayo sa pagpananaw sa akong trip. Ug kung sa manggaling ang tripping nimo sa imong kinabuhi buhata samtang nag-enjoy ka. Basta ba wala kay kakatumban nga laing tao. So thank you guys and I love you all. Bye bye. Follow ang atong page o i-share ang atong video. Bye bye.